om cewa kan ta na tuar anun lam tu kan lam pai su Krista bingin zawain cibai kabu cewa ni hun poi mo taka hian pathian por na le mal som na athara cham thep turin tu sak na ka ta cewa ni kan hun man dam tu chu he tiang hian pathian tu hiang lim ka chiaranga chu zo chuan kan za adingin pathian fakle choi moin la kan sa anga Christian na bu number sa le som dina ka ko hin kan sa chuan aka ding chuin kan sa anga kan chung hian kan ko te kan zilai kan na ko nga la kan sa so hian kan ding se anga ilai kan tiu pe te la ko ani anga chuan kan in khom na le kan tiu pe te pathian ne rin chok lai kan ni a saya pun semua pun jangli atanga jangli sabin saya pun semua pun jangli jangli pathian tu ani chuan kan na te purin kan lung kai na te ko apur nge ya nima sera ke ni chuan lung kai na ta buaka pathian buaka ire te ya kan ngai si a nima sera ani chu kan bo chia na te awangin liamin oma kan kholo na te awangin buak ti filin na oma kan thamuan na tura thunun na chu achunga atla a buak na buak te ti tamin kanom ta kan sahian bera mangin kan va kova mani kong konga kan veng cheva lawa chuan ani chunga chuan kan za a kholo na chu angat ta a buak na buak te ti tamin kanom ta pathian ina tu tiang ding magin so sa se amen yan for joy moin dingin la kan lo sa chungyan kan ko le kongdonia Christian na bu number sa som dina o mo ay na ko beren tu kal mari tang in cross na kala para kan chu ani
kan la ni lai po kan chan dam na tu ra I fa pai su Krista min pe ka wang lom thu kan thila che Amen. mai na to lo ka min mangaya kan dan cross atwara nun ikan na niya yan lalpa iming kan faka sibay kan buk siya min mangay na ropui takavangin lom thu kan sutse Amen. lalpa he lo kan thiang lima hiyan imi te himin po thar le am se e sacrament di chaklo ta na chakna damlo te tan damlo ni sila mi bol lo te ta na thiang lim na ring le te tan nge na lo ni ro se oina hiyan ido kan thiang lima nama chipai bu ka kan lo kalin mal som na kan do na tang thil pe kan ron la thom te rim tu ya min pom sakla iro pui na kuan suan na tur ta ne kan tangkai ta ka man tu rin mal min som sa kan che kan khom na te kan thil pe te le ke ma ni ikut ro pu ya kan lal pai su Krista bingin kan ron ta ne Amen. Yan berpada kan yang lim pura khom te sabai chi bai ka lu non le chewa ai khom ko kan chale maya alo ong dei ka ya thian ko ai na ro wi ka kan changani thian tu thiang lim lo ai khap chung som le tu marka ung som hunga chang som tung ka tung le som tung le ri mai phải là chuan chân chính phải do cái gì cũng sống của cái chiếc lệ tôn này mà các cũng sống của nó chẳng sống cũng lệ sống cũng bari in cho pháp in ở đây chuan cái riêng một thếch in khô về ở in tập phép cả in cái riêng một lai chuan Isu ở chỗ ring cái in Eloi lama sabab ani in áo chua cả chú các bậc thiền đi làm như đi cầu sân đi na ni chân chính phá cho cái gì à cũng sống quá trang sống đi phải là thằng in thiền chúng nó phải học chúng tôi là chúng mình nói chuan Isuan silen kim tu na kim to ti atia và thiền lệ khatu khắc thiền nan khatu ya hà lệ atia chú ta chuan bé pakhat wine thura khat an hunga chú ti chuan sponge pakhat chu wine thura chia khatin tu sok tianga an tara amhuya an han thena ini chuan wine thur chu alowin zo chuan akin ta ati a tin alu apuna atharau athaka a thian na tu thiang bin mani som sakro se amen kutlung lui huna tang khan oi thleng hian thi na zonga thi na ra thak ber chu cross ati na yani cross I foi ki ho den anti chuani ya chu chu rom sarkar in misual nung tla lo te fremnan an mangzui ta ani cross ken be reng te chu an chedong an ni a Deuteronomy bung som hi pakhat chang som hi pathuma chuan thinga khai ka piang chuan chedong an ni ti kan bu a in Galatia bung thung chang som hi pakhata ko Krista chu kan ai an chedong lo ni in dan an chelaka ta chu min kan suak ta te in aseni wina hian lali suwa Krista cross lera khai kana om lua asar mon dunu ber athu cha ro pui tak tak te kha kan lo ngai to ho do na ni nali so cross put na kong hitoy te lo soi masa ila iso cross put na kong kha bia dolor sa yani a chu chu lu ngai na kong andi a iso cross put na kong hi mel chan ve le mo chok ani a e kong hi atoi le na kong chho ri re a kong phei chin su za ze la 12% vel chok ani a
kong phê lệ do nuông mắc cầu thì cần ở đây là nuông cần thì phong train lali suwa kan zui na kong apo hian anuam chin te aha dam chin te aglimom chin te kong phei chin a kal hi tam tak chuan kan du thin ani in isu cross put na kong a hian kong chu chu za zela 20% vel ani an ti a isu kan zui na kong a hian mi tam tak chuan tlan pa kal thoi te kan du thina chuang chon ko kan kal kung pa ngai te po kan du khop lo chang om thina tin kan mu ro chang te po om bok thina ni ima se la li sun cross put na kong chu ki 20% vel ni a te hian la li su kan zui na kong hi anwam chok te ari khut te lim vut chok te alo ni lo vani ti kha en ti ra tlan pa kal thoi thei ani lo vani te po atar lang o me din isu cross put na kong hi zazela 68% ve kong chawani anti a hian la isu nu kan zui na chu cross kong kan zo tu rani ti atar lang chiang le o me la isu tu oi mi zui du chuan mani re awmpui salavin ni tin a cross point mi zui ro se alon ti ani kha la isu cross le ra khai kan ani du khan thu soi ngai thatu te kha mi chi sang an ni a wi thiam lal te le khazia tu te kong dunga mi vei va te suam mang te si vei ho te vei chia te an ni a e hian in lali suat hi na hian mi tin re te mi chi sang te hi min huak vekani ti po a endir ei bokani cross le ra Hovela pulpit azoma pulpit sheom per cross le ra khai ka ani nu khan lali suan thu soi ro pui tak mai pasari asoya amal te po hian lu chila soi tham ani avoina hian toi te han ta lan gan tumani pakhanna chuan kapa anni hingai dam ro an thil ti an khelovani lali suan ati a cross sumala li suat tu soi pasaber chu ngai dam na thu ani cross ken be te reng chuan an pian ni te an mani khen be tu te an chia an lo thina mang le thim rim takin an awai roi thin ani isui ro chuan an be sei lo bang takin thiam thu ko sei lo bin in mel ma te chu mangai pula ti lo sir ti tu khan a thu soi chu ata kan queen kapa an ni ngai tam ro an thil ti hian phelo bani ti in a chung trai ani khen bet tu te ta sual ngai dam na ti sak tu mangai na hi avaro pui em diru lalpa chu fakin on ro se mi ringin kan mo ber chu ngai dam ani a dali suan kapa ani hingai dam ro an thil ti hi an hrelovani ti in nang le ke hi pa ma ngai dam na thu bin dil sakani apani na chuan ti tak me vin ka hrila cheu voina hen ka ne na paradisa yom fe an ati a he thu hi ama miang ko kin lu ka chau hi na sia ka mi sual thi turin khovel sual kuntu ne na chatuan nun na dila lali suaru re na pasaber kalvari ko ta chuan thiam chan tir aloni ta ani lali suarwal hian suam mam ka ni khen ve ani a din hun in amading in lung in anglo ani kai din kan ani pakhat chuan isua hawa Krista chu ini lo bemni in tidam la kai ni po min tidam ve da che ani a Christmas Good Friday ro chen hian elai thu hian min ron khoi thar le mai ma ni tidam thei lo hi voi ni a hian mali esu ngam ina deu so taka ti el hian Krista chu ini lo bemni in tidam la kai ni po min tidam da che ati a lima sela pakhat zok chuan chan pahina jing hawa pathian meu po ilaw na nge
thumun rengin an rem che hi ke ni zong rem zia reng kan ni kan thil ti man chok mu kan ni he mi zong in eng ma ti sual lo ti a ti chuan I sual lam a hoya isu I ram I thlen huna mi kherengan che ati a he so mang tong trai na hi atoi hle a ni ma sela tong trai na lo ping takani ti kan ni adi mun hi a pe chiama lakwa ma ingai tlom takin isu iram I thlen huna mi kherengan che ati a ali suan voina hian kan ne na paradise ve ang adi ani lali suar wala khen be isara hian ani na ain koma amaba thimzia ain fi a lali suam chung abel hi avati wen mani ni na din mun in pechiama lali suwa pan lok sia lali suwa ne na klu klu athat zia kan mu ani voina kan ne na paradise ve ang kalali suwa ne ani ina pathumna chuan anum ne na mai chia ente ifapa kha atiya asir tir ne ra chuan ente inu kha atile ani chungte ngai sakna mangai na o moi tak mai ni lali suwa thi don dar kara khan ama chek so tu kara leina tu mai chia pali le asir tir te zingami pakhat zo hana kha khen be ani nga zui tu om chu azir dir te zinga anni a tam zo kinan phatsanani I kan ri a azir dir tam takinan phatsanani lali swahian kan swala de pura kro sakhen be ani lai point mi ring din mun a chianga lali swahian a ring tu anu alai na ta amangaya ama en ko zui turin azir dir zinga mi pakhazo han ne na chuan en te inu kha tin ama en ko zui turin mo purna ape a dia chuan bible kan en chuan athi nu a po zo han chuan ina tuai zui nga ani ti kan mu ani lali chuan mi ring din mun pe chiangin lungai na bo to tuara khen be ani lai point min ngai sakani ti kan muthiyani apalina chuan eloi lama sabak ani kapathian inga nge mikal san ti in au chu akani helaya hian zo na poi mo tak mai kan mu chu ingwang nge pathian hian afapa hi akal san the ahoi san the ti hani ha lali suwa krista chu kan suwa na te pura kan ai oding ayawang khan pathian chuan afapa ani nangin ain thei lova misual fremmun kan tuar ai min tuar saktu din na ani na bang khan apa pathian me po khan hoi sanani ti kan muani eloi lama sabak thani ti kan riat cha piang in pathian mangai na ro pui siale lali suwa kristan mai na ba min kuar sakta rakha sia hi irachua tharle thi u apanga na chuan ka tu ya ha le din lali suwa au chua ka tui fin ria tam ta tui na zong song te siam tu nun na tui khur kang ve ngai lo lali suwa krista chu tharau tam nun ne lo te awangin ka tu ya ha le tina au chu kani atan far khatal ini ve lom ni lali suwa tui ha na kan ti re na tu kong chu adu zong kan ti hiani lali suwa tui ha na ti re tu atan far khatal nizel tu rin kan nun poina hian iban tharle ang ku aparukna chuan akinta tin lali suwa aro au chu ka Riktong inteteles tayan di a chanchin thajiak tu mi pali te hian lali suwa cross le raring taka au tu hi an ziak theva zo hana chu hian eng thu nge asoi ti hi aron
zia kani lali suwa pula tin lali suwa o an khatri voina hen lali suwa o ke phakin kan omen zo hana ka cross khenga lali suwa azir tir te zinga zui tu chunani a lali suwa au o ke phakin omani voina hen lali suwa min ma mo kuna a o ke pha kan ava koi mu en akin ta ti hi ne nau o Calvary bado ani setana chu nei naum ta suana chu nei naum ta he khomela ka local chan chu ka len chuak ta ti in lali suwa Krista chun cross lera ne na do alo pom ta adam lai ni akhan khomela hian freomini nom tree nima sela thamuang takinom ru kein khovel kangam ta tia alo sei to khan cross lera amison alukal chan ahen chua puan chua na turin akin ta he khovela karong bola kati tu kamison akiden choina lo ta suana song te chuti to mina lo ta ina ron pom chua ta ni voinia hian suana dei thu nei ve in kan langai tri lali suan ne to ani ni hi thar le bu lali suan cross akhan ne nam milu pon sak to ani lopa chu fakinam ro se apasarina chuan kapa ka rau ka kol tire ati a pathian in khover asiam khan nirup chung in engim ape fela nisari mia chok sanani kan ti a cross ma isua thu soi paruk na hian mi hing te chandam na chu tho zo ani ulali suana puanga chumi zo chuan tharau a thapta ani kan buani cross ka pathian klom na ni sela lali suan thamuam takin a tharau a thap thailo bang ti kan ri ani hei hian cross pathian thil ti theina ni zia alan tir ani cross thu chu boral me te tan chuan a na ani sia kini chandam me te ta le chuan pathian thil ti theina ani hilmak tak le danglam tak ngai lo theng chu lali suan thamuang taka atharau athaklai sipai zahau tuin an chuan emi hi mathai lovin mi fel tak ani phot mai de in pathian afakta ani lali suwa Krista cross hi mi in rinnam muta buchian chuan pathian mangai na thuk zia le ro pui zia amutri na pathian hi afak lo thei lo bani Isua cross mak tak chunga ro pui na lal hi kha mi in rinnam ita buchian chuan he khovel thila a hlok na zong song te ro pui alo ti ve te angai lut thil te chu thak Damlo sakina lo umtri na athil chuan angai lut zong te thak Damlo sak alo ni tri na ni sibei zaho tu po hian hemi hi mathai lovin mi fel tak ani phot mai ti hian alo fakta ani voina kalalpa Isua Kristan mangai na pa kan ta na anun la na cross min tuar saknania hian Calvary tlang ithir le apu chuta chuan kan tan ha chok na oma kan dam na chu chuta chuan chu cross ngai chuan omani lali Isua Krista cross chuan kan tan dam na fam kim chu oma lali Isua Krista ngai chuan kan nun ha chok na omani pathian in tuman min song sa se amen pathian fa dingin ba kan lo sa hawle nga Christian na po ng par sa hiya papuana umak kasal ng sukal dari chansinani hindi nga pathian famal chumiswal kata na ruti kaya kan sa suyan kan patin lo ka na sa hiya Yeah.
suat chuan man tirong zan khan changala a lom du soi soi akhela an hne na pe a hei ka taksa ina pe tu ra chuani Gifia Rendan between ku Galisuan at Yeni. Galisuan at Aksa, Kantan, Ape Kavalo, Tusoy na Naituring Katupa, Song Tu. Lepas kan patian junum karamin mai tu le minen ko tu. Bocian na bangin ini musim kecu. Ila katangin lak kanin kan oma. Lepas ila ka sanboen ma leilo. Cutian ah dingun salu takading kani tomoen. Mangai na bangin lagi suap Krista so kan tuar le. Krem kan ina tu song kecu min tlak sakin ataksa kan pro sarun kana bangin. Lalpa kan patien wena ina tharin long tu kan soye. Amen. Wena yenna ina ithuina min thil anga. Min sia tengan lo ti ro ti thin angin tununa hian erun kan man me ka hen lalpa itaksa ai watana kan man lalpa chang te po inang ini du chuan mal som hen na turata ni mang te ni. Wena yin frang e hun hen kan lo ka koma. Damlo te Anmalien ko tute le ju yengin lompa dinmun frang pilsa le tharawa pok nek te kanni kan mamona zon thewa he imma kan lo puna itaksa kan tana min pe kun kan thre te ngai mal min song sak turin khomai na kan non dio boke dali su krista min ju trin na kan ro thene amen Yan anupatin Galisuan at Aksa Kantan Pwede Kumpilin at Santihan ng Sinwa Kan Zawaya kan Santim Huna Arwaling ng Sartang Gawanya Satuanan nuna ano ito. Nikin niya suwan ano ito pa. Kati sahid sa ano yan. Kati sen pinto kapag sa ano suwan na ito.
Sen mai ta te kan mo. Kanal pa Yesu Kristan kumin pe kumin. Pathian de na lo suya kan te ane na la thar chungi kan zabai lo chang bu. Ei ka kisen ai chu of tu chuani. In apia in the fear of nan between Prabhu kan Yesuan ati ani. Kan Yesuan ati sen in pe ka pa na long tu soi na nei turin kan upai ko som bu. Trong trại luôn ta để thiên tất nhiên nói thì bên trên đồ hiền Damlo thế này thì tổ tu thế này thì mà những quy tu thế không trả mình thế à rồi bảo nó nghe nhìn nó mà thấy nó đủ ra mình thì tổ ban thì mình phải có thể có bài nói thu cái chuyện này amen và mình đi hiền đến bộ chuyện nó bảo ka nama laka guru to te nama laka pa chatuan chen ma bak to te ni ma ila na Yesu Kristus sino bangal pa ifa ni mi pelo bagin le van ko le tu ni pelo ko 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 che ani le pa win ni hian ini po in ma min pui kan duwa nama bangal pa chan nam re thi nam min mo ki mi jan ku yang che anh nằm nó tura Yesu Kristus mình biết vào vangin anh Yesu mình nằm tu hàng rila che amen. Tuna hian la Yesu ana thisen buta kan ta na pe ni ti en ti na ni kan pa te na no sim le anga in ha khom to rin alo tum sa hian de na lo suin kan lo chang sia to Pathian thu chuan Kristus Christian atlan kan ni kan bo chiat na te ngai dam na chu a khoi na chu ka tu ko ati a fo kai so Kristus Christian in kan sual song in ten pai sak tu ni ati ko kan Tisen lu in cross sumalong khan sual la kamil tanin visual ti amin santir visual per apa na chukal bari tisen lu ni o tisen lu ban kong min han saktu ram min khen mulin kan ta choi lo chu tisen in ba lo in dan sai za som sai le ko na tisen la yang terjemahan dosa itu.
le ke ma bin tlan lan ati sena chuak ta tin ela kan sa so hin mal som nei kan khom kan ti do don ne kan sa ni awan kuale tu ya minsiam tu kan lalpa le chandam tu Isua Krista chu chatua na fakle choi mo in long zel sela wale fopale tharau thiang win malsom na le awmpui na azir tir na te chu insa me na una le chatuan khengin long zel ro se amen.